muturuko itathirana kuwa thiete koromwagirira. Asante sana, tumpigie makofi mazuri Bwana Muigai wa Njoroge. Asante sana. Na kwa heshima, sababu nasikia watu wenye wako online wanasema tuongee Kiswahili. Nataka tu tutoe pesa zetu. Namba ya simu ni 0720. Yeah, don't care. Tukabujira kuja simu. 0720 560 892. 0720 560 892. Nirudie mara ya mwisho 0720 560 892. Jane Dongo. Jane Dongo. Na tunaanza hapa na ndugu yangu 0720 560 892. Jane Dongo. 0720 560 892. Jane Waidumwadongo. Mko sawa ndugu zangu? Asante. MC wa Mutingwe 5,000. Tumpigie makofi mazuri. Castro Media 1,000. Francis Wakuku 10,000. Kadi mwele. Bukoilia Betty Bayo arali bagia. Project hiyo ya Berenyo na Mudurio wetu kwa Francis Wakuku. Nani atohe shilingi 10,000. God bless you. 10,000. Pastor Sam 500. God bless you. Mr. Huja 5,000. God bless you. John, my boss from Fond Place 15,000. Chitwa pige kwa mazuri tu. Mungu mradime Apostle Joe 2,000. God bless you. Steve Moas 1,000. God bless you. Reverend Patrick 1,000. Simon Kelly 3,000. Mr. Didango 2,000. God bless you. 1,000. Kumagore DJ. Huh? Okay. Right. Daudu Chris 2,000. A great friend of mine, Bikun 1,000. Eric Munene 1,000. DJ Covenant 1,000. Gadaya Dennis 5,000. Corolla TV. Corolla TV. 2,002,000. Mr. Joe. Kutoka Kiawaro hilo. Kutoka pale get back. 5,000. God bless you. Mratawa kwa Mr. Kangete. Exactly. Kangete 1,000. Oweta kwa Kafra Joseph 10,000. Mr. Ngare 3,000. Mr. Peter Edagian spare code ya Kariobangi 1,000. Mojos Elder Mojos Bagas 10,000. DJ Nyash 1,000. Millionaire Manubag 1,000. Pastor Charles Kimon 2,500. Peter Blessed 500. God bless you.
Mr. Peterson, 3,000. Kawawa Bedi, 5,000. God bless you. My great friend. Muigai Wanjoroge, 10,000. God bless you. Mr. Bogua, Waimaus, 1,000. Gashana, 5,000. Mr. Gabu, 2,000. Kaburi Daniel, 1 million. No, initially it is 2,000. God bless you, my brother. Dr. Spice, 10,000. Uncle Nikki, our Uncle King, 3,000. God bless you. Oh God. That's our partner. Portman, Brother Ashley, all the money measure all them 5,000. Igamba 500. Also 1,000. Thank you. Oh, I'm not getting that one. We have you. Absolutely. Nani hapo 5,000. Tumpigie makofi mazuri. Huyu nake etagoreke shume nene. Wow, imagine alikuwa ametoa 10,000 lakini sababu nimeikana hapa akaongezea 1,000, 11,000. God bless you. Huyu nake etagoreke 20 million. Look at Mr. Kenyanya, 2,000. And I get Bruce Newton, Uko Salama, 2,000. God bless you. Apostopharity Frika. I don't care pronunciation. No need to go. Wow, yari ke fikirida to na umuzi to ndio kanyoka za 1,000. Toma hodero hirwega. Chuka hodero. Wow. Ndio kaliwe katika nini? Wewe mwenye tekedia. Oh, sorry. Swahili sawa kitukuzwe. Kitukuzwe Kiswahili chenyewe. Akina dada wote ambao wako hapa. Warembo wasupa na waomba kwa heshima mademu wetu mabebu ni mademu wetu waomba kwa heshima tusimame wanadada wote magarte Jadi kau lewat orang jasa aja. Besok orang boleh orang pergi lagi juga tidur. Ladies, tu simame. Fresh. Oi mai. Mama hai. Tu simame. Mati kita kau jalan lagi. My friend, oh yeah, Bishop, oh yeah. What's up with you? Well, as you got your way, you will have it. This one is really the answer. Tuara kise. Sababu ya time.
Kwa salama kabisa labda wewe. Imagine. Wale ni akina nani? Alinda kana kuwa na. Uliokuwa ya. Sawa sawa. Tikiri Wewe mbele. Wewe. Kapita huyu. Mtuna huyu. Haya, asanteni sana. Namba ya kutuma pesa ndio hii. Haya. Kusonga. Please, songa hiyo. Kusonga kidogo. Haya ndio kana kama ndio kwetu. Kusonga kidogo tu. Kusonga mbele. Asante sana 1000. Haya. Namba ya simu ya kutuma pesa ni 0720 560 892 0720 560 892. Era kuja tiriri. Seriously. Kuna mtu ya katibu ingaleta kana mwili. Ana kana nini? Simama. Chukua ile simu. Mobis. Haya. Thank you. 0720 560 892. Haya, asanteni sana. Ukaribu. Kwa sababu mko standby. Haya, twende. Kutoka kwa our sister Phyllis Budia. Oh yeah. Na maana muonekana shana shiakali. Na muonekana na mahitia. No shora uma ero. Ubuti watu ya meka. Haya, kabla hapa. Kutoka kwa our sister Phyllis Budia 4000. Waidera robituma boy. Magana mbele, God bless you. Come on, little bit of Wagashi. Okay, Wagashi, 1000. Natinde. Pastor Milka, wale kwa Wagashi. Pastor Milka, 1000. Tara. Regina, Waganewe, 5,000. Pastor Maseke, 5,000. Joyce Irongo, anakisha Joyce Irongo 5,000. Kaji, kuna yani? Nipende wewe mwanangu, kama wewe. Zoom. Anajulikana kama Zoom. The camera. Anaitwa Robertes Monica 5,000. Chana siya kay madamo daida. Damu daida. Mudenya wa Satan. Jitaka ijali na kweo. Mudenya wa Satan. Mwashua Moses Kuni. Our sister Mary Lincoln. Nikuwa Africa Reverend. Hali ya kanisa ile witu. Wapi ha irodu. Yedi duga irodu. Noki ya pi ha irodu. Hali ya rodu. Maniko kamo kila madamu daida. Na ni sata nene tuko kwa mwana kitu. Na ni yako here 4,000. Wow. Nikirejea Maria 10,000. Maria 10. Yeah, 10. Bishop Elizabeth Thuya 2,000. Reverend
Joyce Kamau, 3,000. In 3,000. Olunaketa Grace, 5,000. Olunaketa Mary Edenji, Reverend, sorry. Reverend Mary Edenji, 2,000. Olunaketa Pastor Rose, Wafanda, 2,000. Thank you. Reverend Beth Chege, 2,000. God bless you. Olunaketa Becky, Nemwini, 1,000. Matere dadana tere namo. Mogrentin Mogoni, 20,000. Ngendo 4,000. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for your God bless you. 2,000. Commander. 2 million. No, 2,000. We're not getting to Monica Mojos gas. Now can you have to have 5,000? God bless you. We're not getting Teresa and why do 2,000. Joyce. 2,000.
etago pasta kwa mesi kwa shineke 2000 kona ketago Merian ago to bete kwa jeni wa ipo. Thank you. 2000 kona ketago kanisi ago to bete kwa waipo 1000. Rose Ketonga 1000 ago to bete kwa jeni. Onoyo eta kwa Jito kwa jeni 1000. Nageta kwa shiko and nageta atoma 2000 okupa jeni. Onageta kwa HB atoma shilingi geni emwe okwa jeni. Wangu atoma gili kwa jeni. Jeni atoma 300 okwa jeni. Ona keta bomero de. Aita bomero de one John you are from the place. Na kenya pay 5,000. Thank you so much. Après ogo tura tura gadi mo kwani. Mo tuli ya tuka 15. Na ma to he ndano. Wala ni damu ya muro ke kamera tu mo kodo ko ke. E kale ka ko chaji. Kwa miende ya hawa kwa yuo. Ila kama hapo ni place. Ndio mshahara. Thank you so much. Meru Royce 1,000. Grace Lungu ni nani kama kama tuko 1,000. Wewe unataka eta kwa Mrs. Kenyanya 1,500. Or Dennis Demo. Why you can? Now can you have 5,000? A great friend of mine, mother of my 3 kids. I can have her 10,000. Thank you. Thank you. I never recall who can I get more. 10,000. Number. Patu ini asal kan ya. Ada dari nomor orang yang ada. Kalau nak kita bomeli, atau ini kalau dibuatnya dia tak mau berubah. Tuan ngomong tiga kilo. Thank you so much, Mary William. Ini ada tu 2,000 dollars. Nak kita buat ini. Milka, saya tahu. Akan kau itu usia, gaitu, mereka tu 2,000. Boleh betul man. Oh, ini kita. Orang kalau tu kita kan 3,000. Thank you. Cuma. Orang yang apa yang kita jauh itu, bukan boleh hal itu. Itu Minister Lee Bush. Ayo toine agu. Thank you so much. Nani aku hai 5,000. Thank you. Orang kita bukan, nak kita tu 1,000. Oh, nak apa ini dia sudah masuk. Oh, kalau dia wajib nombor dia apa? Lagi dia apa? Kita buat berapa?
Baka na kaweta moto Janet. And I got to pay 2,000. Your balance is not promising. Well, we're going to run around in the room. I'm going to help you to do so much. Margaret, 1,000 rupees. Agora está o Chiru pagador, ainda era muito bairro, ainda era muito andando. Chiru pagador. Quando alguém está com o ministro, Chico Alice, na pertinho da outra palavra. Agora está com Roismond, 1,000. Quando alguém está com o Luciano, está com o Rudoki, 5,000. Quando alguém está com o Venezuela. Dr. Magdalene, 2,000. Wait. Kayi manu mura hai tiya le. Karahaya. Otman. Nusu na tumne kana mai kiha ba ko ni saman. 2,000. Koyo na kene an moi. Kuma okore US. And then pay 5,000. Thank you. Asante sana. Wote nikilina kitu kile na hapo Kenya. Dena wetu adore the area mevuku. Le maruta pesa. Oka haki. Na pale ndani. Ona mundu le abere ko ira. Ona mundu le abere ko ira kugima. Bekura. Ani hapo wewe. Oh, kila tunashuhudia. Nani umuno? Leo umuno ndio ukira kwa imba. Na tukio kile. Eti mfemi. Thank you. Lugi. Chloe. Bishop. Togadio CS Dalet. Moses Kubu. Na nani Mateyana. Eti kwa. Kono tika dale kiano. Na mundu tikilima. Ogwo tweka. Chairman ndio. Thank you. My senior brother, Reverend Sergeant. Wow. Nitalia kwa makulio. Pigia Karago Amraya makofi. 1, 2, 3 makofi. Karago lipo. Wewe unataka tujike hapa. Unalimo mno. Umeeme. Na nitoka na mno. Ndio na mamake. Brian. Asante sana. Karago. Apa juga yang ngomongin? Tenagri komisia Faikim YUS. Untuk kiri, Karago. Asante kwa kazi nzuri. Etipo, mtaburuke ni moko Mungu ya radhimu. Jamie Karago. Tutire turanyitana mundu gwitwo harwino tabuke moko gwikara kwa mwaya muge ngeria korathime Karago witu
na ciĩko ici ciaku cia tha na ũtugi na gũtwenda ndũgatige nĩ ũndũ wa gĩtũmi ona kĩrĩkũ. Martin wa Janet nĩkwenda aca nĩndĩkũrakwaria maũndũ macio nĩkwenda gũcokia ngatho kũrĩ CEO once again wa Kameme ũndũ ũgwĩtwo Ken Garoya nĩ gũtũhe mĩtambo memorial-inĩ na ũmũrie ona mathiko magoka tu matũkabe live K24 na Kameme TV mũhũre igũrũ wega na nĩ wega twĩre Ken Garoya atĩ mũruti wake ũmwe wa wĩra nĩ agũa na gĩtĩ. Haya, asante. 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 Gatagatĩ ga atongoria arĩa andũ no marane warũĩnu please. James, kũgũmũthera marĩtwa. James. Some of us nĩtũkoretwo thĩinĩ wa music ministry for so long tondũ agĩtũkire twĩ cukuru na gatagatĩ ga atongoria arĩa tuonete magĩtũ-support day in day out. Twĩna magongona ma lounge, twĩna magongona mangĩ na ma mathiko. Nĩ tũrĩ arĩa tũĩ nĩ arata aitũ na andũ aitũ nĩ maracokeithio ngatho nĩ Garoya. Asante sana mheshimiwa tondũ gĩikaro gĩkĩ nĩ tũhetwo mbia nginya nĩ President William Ruto na atongoria angĩ marutĩte wĩra mũno akĩmenya Icũng'wa. They have really supported us so much. Wamũcoma maratindire kũrĩa mena mamũratha. Nĩ tũrĩ atongoria tũĩ nĩ mendete ũrĩa twĩkaga. But there is one man that has worked with us, Bwana Ben Githai, for many years. Ndarĩ agakũigania harĩa tũrĩ na ndarĩ ara mũini mũnene na mũnini na tũtirĩ twathĩnĩka tũkamwĩta akaga gũtwĩtĩka. Na mũini ũcio wa GP akiuga rĩrĩa twethaga mbia cia hapa kule tũkĩhũranĩra thimũ ũrĩa warĩ listi-inĩ arĩ wa mbere arĩ Mheshimiwa Moses Kuria na ndararĩ kuo ararĩ nja wa bũrũri. He has supported us so much na ndũkauge we rĩngĩ ndagũkinyĩrĩire rĩngĩ nĩ ũndũ ũtagĩte kana wagĩa ũkaga njĩra ya kũmũkinyĩra. But he is a man who is available to all of us. Ndĩrahũrire thimũ ngĩthiĩ na kũrĩa mathiko makwa Mofa na nĩndamwĩrire hwaĩ kĩng'ang'a-inĩ gĩkĩ nĩ arendaga tũthondeke igongona inene mũno. Nĩ ũcio rĩ osawa ane Ben sorry Ben nena tũthondeke igongona inene mũno rĩa music concert ĩrĩ njĩra ya kũririkana kana gũcelebrate mũndũ ũgwĩtwo Betty Mayo. And that idea is not shelved. Tondũ twĩna memorial that can be supported so well na committee no ĩgũikara thĩ thutha ũyũ tondũ kwĩna maũndũ maingĩ mũno mararĩrĩrio matĩna kwa matĩna na mũndũ wĩra kwa Betty ti mũndũ wa kũmake decision nĩ mũndũ ũmwe. There's a lot of consultation na tia manya mwĩra consultations here and there tondũ Betty mũndũ rahutĩtie everyone. So the idea is still valid ya gwĩka concert na tuwe kana juge haha kana ndire tondũ there is another young man. Let us support what Moses has told me. There is another young man who has been a friend of Betty. Na naye ndio kama shakai. Noni athondekete a full program, a full idea, a full project ĩretwo Betty Mayo Foundation ya kũfundithia ũhoro wa cancer na gũsave andũ na akadonate nginya mũgũnda. I have the proposal. No arajĩrire kũhota gũka. We discuss it after the rally. So we have ideas. Ationa Mohesh thutha ũyũ no tũrĩkane ningĩ tũrĩa ini tũthiĩ banana kwa Betty banana. Betty banana. Ningĩ tũthiĩ banana jiko ningĩ twĩke gĩthomo kĩnene tũinĩre andũ tũkĩinaga nyĩmbo cia Mayo mwaki wa Betty ndũkanahore. Ũguo all ideas are welcome na Mohesh nĩ tũkwendete mũno. Na leo njĩria wĩ ndege-inĩ no gũka ũkĩte ũguo nĩguo wĩka. Tũtionete atongoria aingĩ maikarĩte hau ikarĩte
na matu support no tingi maikarite oh even your presence to us the try to twist out na todo orani na todo no turari kanile ati mwini tuoka wewe mwili tuzio nake heo hebu wape kadi yake ya Absa ukaona chama na atoro kanile o ni kanila wa mashakaya utali wa siasa atutile turali ya siasa na tuliamia na mingi ola mundu ekwe netwake na tondu na twitigira tondu ngi nimetigagirwo mahota gukaningi maugiririe na maugio ithu turarikanire we are bari bayo na gitio omoniko na gucokia ngaro on behalf of these people. We have mentioned you so many times and thank you for coming. Rebo kejitekiria weshimwa ukotureigie no twaririe na utuleo lyo kwenda appreciate weshimwa Moses. James Bwana asifiwe. I just want to say this is my family. I'm happy to buy to make a good one. She was here last week. But I need to know the other far. Atogedina na kwani kumakule ya hospitali ya kule ya Kenyatta. I remember lea beti ajirire lea shiwaji pia ajirire awali Kenya tulishiriki kansa ya kawaida. I got very concerned. So I go back to the hospital to get a cancer. I did it more. I did have a many to the Giola, my friend, with our Dr. Brado Kelly, where oncologist #1 in this country on cancer. Na kesa advice to get a shield. Na at the Tokiva, I met Betty 16 years ago. And on the Betty Korea. Tureketelu bona modeta umurade Rataga night Tortagera Udwa Kenyatta Vera 2009 Beteo kake perform 11 hour Emurito muno Ede Ugerikana Megoro Udrea Ene Temurito muno Korea Kanu Jabeni Ede no Jikane. And we have traveled a lot of journey together with these people. I remember new na kera kitega kwa the first time. Ben no jikana milenia di kana leo. Atauliza ni mali ni makidira ni hiyo tena ni maulimo. Adomo kile koje dra kitibiti to tieteti de hiyo ni yao. Ala tisabo. Ile ni yazo. Tumezoka ada chairmanship ya mpendo wa Benigidai 2017 na Betty Banya scheme tukiruka Kenya no yote together uhuru wa Kenyatta election na utiri hata utiri Kenya no wera wale muritu muno tunanene na ekoro tutiura giro nene ni nduri ya tunene atora kirori ale na uturaga toena dika na sara kaya sara kimu ni agwa rori ya ne o muthenya no ndare agwira mundu gitira ya ona kimu but as I also celebrate aina mega majo gara na Betty aina na tudina bela karatu ya hamu something very profound don't you need to do bulufelia kamiti na ado kile initially to matenda la adoikima kwa menohoro yale nini muno ala don't ne dola meha girika na bulufelia to Betty horoso na ya the original heroes
Na kiuga the more things change, the more they remain the same. To know anole mari hali huko. Ndonile muthenya uria tutarĩte wa bũrũri. Rĩmwe thire kamĩtĩ ya mbere na Pastor Andrews nĩekĩrire live. Ndathire na mũcemanio wa Heroes uria wa mbere. So nyendete Sir James Tokinya tũgĩe na kĩndũ special kĩa Betty. Me, my only wish is to marry Betty with the honor of the queen that she was. Can memorial, can whatever it is, we will abide. Now, please, tuli na bena kujitera nyashana cia Betty. Tukaiga maũndũ nĩtũkũnyitanĩra maũndũ maya marĩka mũndũ othe agĩke. But I know Siloa GP we have ensure ndũkana tukinyithie thĩ na ndũkana tige gũtũthũkũra na ndũkana tũrekererie ndũkana tũtige hakuhĩ nginya ciana icio cikinya rĩa. I remember hĩndĩ ĩyo ndonaga Betty akĩina 11 hour ona mwana wa mbere ndarĩ mũciare. So we have seen these children grow, and I'm sure we have will be the mother that they had and they continue to have. Thank you, Muno. I'm sure Jenny Mumenya na my neighbor wako ria giceri muriatana hile tondu I have tried to set my contribution ya kuyarega ati ni yurire wekera ya Jenny na yarega ati ni yurire na inyi tondu haha no ndirona hakwihokeka wewe mtore ya kuika tondu ati Germany rutwatiga na Germany nacio wajibu tucigira twatugwika ndake na muno tondu ndakoreta waroino haha ndamu kawaruino uikaraga thi tondu ndona waroino karite bene ngo korala mbere kuna Enda mwitoko agĩrĩria gũka na mariganĩte na Martin wa Janet. Martin ajenda atĩ mũcera na mũkũndũ. So asante sana. Kogo I think the music will look after minutes, so I want to give my small contribution of 500,000. Nito murata wa Betty wa India ndiri mutongoria kogo kana ndio kanjukirie gatho gaitwa mwana 1 2 3 makofi. Asante sana Mheshimiwa Moses, ni wendo wako na wiruteri wako, tunakupenda sana. Onake mutambukirie moko mwire yarathimo na Mheshimiwa Moses uikare na ithuĩ oguo twendete tatu brother na tu sister twaku until the end. Etiko nitwakena mũno nĩ support yaku na nĩtũrakĩhoka tondũ rĩu wĩkuo memorial service we shall be together na mũthenya wa mathiko. Is that right? Okay. Rĩu tũratũra Mheshimiwa ũngĩkĩta Mheshimiwa Garuya wa kũrĩa Thũkia Ben anjĩra Betty nĩrathiĩ Rũraya akona ilikuwa wasaimo ekwa Joel ekwa kile kwa kana kwa msa no de ro Joel yeye kana kwa mimi Karulia ni nani ndani kwa Raya akwambie wasaimo de anakwambie kwa alizoma de mwekiwa kaburi dala ni kuna fra niko wazo tuliweka Joy uko tukaingia tu kuhamia kwa leo the meko ya US. Asante mjambo wote ya mjambo jom na huzunika nasi pia tunahuzunika ndipo tunafika Yesu Bwana. Ndio
tukielea mtiara huku mwego jitabu mlindi katika Arizona kule tuna wasaibu mkao wa Boston tuna Arizona na inyeyo nina mano karwai ambaye shema ni pengine ni dema ustawi tu ndi mambo kakile yomo ina masike hasta agayerogo shubeti kwa miaka mingi twaruginyarĩrĩa arĩ na kahiga kanini atigĩtie wiki nĩ ndamũtwaraga kiriniki Ũraya na Loiski mokĩte tũgĩka event tũmũnyitagĩrĩre ũguo kĩgongona-inĩ nĩ ũndũ wa mwana hakuhĩ gũka nĩ ndamũtwarire airport agĩthiĩ Boston kwĩ mwana wa Boston ũguo beti tũrĩ ũrata na rĩrĩa ndĩronire WhatsApp group ati ni arwara cancer ndĩramakire mũno arĩkia mbeca ndĩrarĩ ndege-inĩ ngiũka na kinya gũkũ Saturday to my brother ararutire ciana igĩrĩ in 10 days so ndĩrarĩ na mathiko maita merĩ mwararĩkirwo nĩ ngari harĩa Fleuria arakua mathiko-inĩ make nake mũirĩtu wa 18 years aragwa na arakua so no nginya ingĩrokire turamathika na rũciũ ndĩ ndege-inĩ ndauga ndĩracenjirie ndege na rĩera nĩgetha ngorwo gũkũ tũnyitanĩre na inyuĩ aini na family rũciũ nĩguo ngacoka wĩra na kanitha-inĩ ũguo ndauga I'm gonna send my condolences no Sir James ndĩ mũrakaru mũno nĩ Saitani. I'm so pissed off with the devil to steal a young girl of 40 years. She's not yet 40. 39. My son, 29, through accident. My daughter, 18 years old. I'm so pissed off. 2020, at my 50th birthday through road accident. 2020. We have to do something to stop premature death. Amen? And you know what we have cancer. You know what malaria. Matuda maria malaria. Pesticide. You know the 13 years. I'm in a medical field. Pesticide. Matuda malaria so much stimulated. Utagodabia vinegar and baking soda, baking powder. Together, it accumulates cancer. You have to be cautious. Now, remember in America 50, then together, to more. Again, to tell you, we cannot deny. But deny where praise the name of the Lord. Hey, praise the name of the Lord. Deny numero rabani. Eke tu te toka di mo wake emenya na ni kutigira hau ya mwana adime to hamwe na iwe and Lawrence na hujira bemego huko na ni kutuma ushoni yako amwitwa wale rugendo runamo kuma kuthie ko drive ginyanyiri ushuru chini tukejoe ndege joke gwitu ya mwana adime na ngere ahora de wega onake mũtambũrũkĩrie moko mũmwĩre thayũ rũgendo rwega na Ngai amagitĩre marĩ othe. Thank you Joel hamwe na andũ arĩa othe marĩ nja wa bũrũri makoretwo makĩruta indo ciao nĩ acomeni na arĩa angĩ maruta online karangũrĩre uma haha na arĩa marĩ WhatsApp group-inĩ cia nja wa bũrũri na amwe nĩ maratwĩrorera. As the committee we appreciate your support. Ngai witũ amũrathime mũno nĩ ũndũ wa kwĩrutĩra kwanyu. Rũciũ tũrĩ o haha tũine tũhoe tũcakae koguo rũciũ tũriganĩtie ndũkanatige tugire tũgũikara macakainĩ maya nginya ndagĩka ya mũico. Ũka manake wetagwo Gacara nĩndarehererwo rĩngĩ nĩguo ngekũruta wĩra ũcio
goikare haria na mbetikie noe tondu nini hana mbei nini nyitithanagia maundu maingi mwanake wetagwo Gacara nĩ MC na nĩ mũini na nĩwe ũtũhete sauti ĩno ithe ndekĩte wega ũtikĩmũhũrĩre rũhĩ koguo mwĩna mawĩra manyu nĩ mũraigua sauti ĩyo nĩ very clear and perfect rĩu Gacara nĩwe ndandĩkĩra microphone tondũ wauma nayo ũtũcokerie ngaru ya nũgũ rĩcokia ngaru nĩtũkũigua wega karibu tuhurire mutungatiri Sir James Ruhiro wega nĩ wĩra mwega mena karango wa mũraya tondu wa session ĩyo matũtwarithia makĩria ya gũcaria mbeca cia kũhurukia mwarĩ wa ithe witũ Betty Mbaya tũmahũrĩre Ruhiro wega ndĩrenda gwĩta ngaru ya Junior oke acokie ngatho acokia ngatho Pastor Mercy Ken nawe ũtũhoere mahoya ma mũico tũrĩkie ndona ciama ndũkĩre okay Beni ndĩrona okay haya mheshimiwa ngaru ya Junior ũcokie ngatho wacokia ngatho Pastor Mercy Ken nawe ũtũhe mahoya ma mũico tũrĩkie thank you Gacara ndĩmũcokerie ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũka gũcabota mũrata wakwa arĩa marauma kĩracema no mambe maume wega ũkĩmahe gĩtĩo gĩa ũkĩamba ũkiuma kana chairman kũmũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũka kũnyitĩra mũrata wakwa mũno ũrĩa ũgwĩtwo Betty na njokeria atongoria othe ngatho still itigĩte gũcokia na kũrĩa mũciĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũma na mũtongoria ũmwe ũgwĩtwo Wanjakoya still ona kĩrĩ mũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra kũrĩa mũciĩ na kũnyitanĩra hamwe na family ona arĩa angĩ matokete karibuni sana kũrĩa mũciĩ nĩgetha mũrute na mbirathi cianyu na mũcumarĩ wanyu na wendo wanyu nĩ twamũkĩrĩte mũno na ngatho ũcio ũngĩ nĩ atĩ ndigũtiga ona hanini gũcokeria mũtongoria wa bũrũri ngatho na ndietiga na ndietiga gũcokeria mũnini wa mũtongoria wa bũrũri ngatho Kithure Kindiki ndietiga tondũ andũ aitũ mũthamaki wa bũrũri atwete ciringi mirioni ĩmwe ti mbia nini nĩ ũhoro wa ma so sitaacha ana mwanegena kũu social media negenai no mũtongoria wothe atũhe kĩndũ ndigũtiga kuga nĩ atũhe ũrĩrai andũ ciothe rũhĩ atũhe Ngai amarathime nĩtũmwendete mũno mũrĩ andũ a bata mũno asanteni sana na still wana Moses Kuria no ndĩramũcokeria ngatho naona ira no ndĩramũcokeria ngatho naona rũciũ moke mũkamũcokeria ngatho Ngai amarathime na mwĩke wega asanteni sana thank you Gacara thank you Mũrũri wega William